watoa nananom wo ensuedo wo woi de afiri amanfo mu a enya asem ketewa kora ama mampon ante asem de kra ensu anto yanti bosuo so enka ewo asante mampon enu ntino ama asem we no ano ayeden papa enya asem ketewa enu nti nananom atankonwa ewo asante mampon yebema omo yakọ ene hyeden na krobia asante kotoko hina asante mawura keye presidency a kebeka se vice president watoa nananom enso ewo ensiedo eno tino baby aduro no pedifo ye hyehyeye sade ebeya ne na wotwedam no na yehu kwampa yebefa so na yaye dotiyi ewo asante mampon na yakon akoyanim ewo dwumadie wi so ene yebekon na saa asem no na yede to ya proso na yentumi amobu ho enso anwie kra enu ti no ene yebepagya asem no na yasan ede ato ya proso asofra akadatia mo akwata na bisi akafa ntamfra bema no adigade abakade kumasi jom propose paper obu aduponko mu Sompa Asem Npe Nipa ohwintim prako a watiburu ete kokko Sompa Asem Npe Nipa prakasa jamadu no ona fiti krotia na ne ho ebon afie mu Sompa Asem Npe Nipa ene obi ka tra santima obi tra santiman ewo dwumadie we so enya asem keto akura maka tra se ye bre no ye hwai don hwere afiri so eno ti afiri no so ekọ no nkru bire no na ya so de enkonwa so eno ti ka kiro bi so obi so ka kiro bi se ya wo ma ne nan emo ne to ekakra na Sompa Asem Npe Nipa dodo no a ena efrese no nkru bire no ye be so ne atie bi afre ne afiri dwom enso aba omo beba no na ye kọ da jumadi obati the nations enka of alumba wachi na adwa hone oyomna samoa enso atena se producers ya wadawroma ye no omo edi dwumadie yi eye kwanta bisa Isaac enyina kwanta so entwemani so hwa ena ye begina kokosaji Fletcher omo kajagum enya asem ketwa omo adawroma ne nya bitu apaso ye betu ne sre ene abasa ne ya suamu ade maka tro se dwumadie we so aha na abetem panisem aha na abetem komode aha na afutu semu a emu ohwampa yede enso ede ebrewo na wukọ master control room so a azuka ene safo kantanka omo adawroma na social media applications no ye nam so ekoba jasi simprimu ene David omo adawroma Sompa TV no yedi atwaguo enso ewo so funtum pakatachie strebia bonchina na atwentwe kodi ewu atwam yansan ne akosa osaya oboagi fosuo ne ntin fosuo menam tie atwam na mede Asem Npe Nipa ekobose asase so yeko akoyanim yanim ten ena yehwe so akọ this is anka bibia bokọ de Entino na ama na basa yawo enti Europe nso otumfo se tu na ne aya ne yade na aka santeman nyina nti be mo nyina akose ya mo bia ya akọ firi se meme kai kura nka asem kase esi manhia eye go so man na akwase bosompra ona wo hye yewura nsa nti ne nsan fu ehene no enso odabaya saa nso na sede wo kan nka vice president of Europe nso otumfo se tu eye mampon na nanso dabaya nti nkofo mienu na afiri mu no nko akora no ma asanteman efra baabi ne yatosini nti yewura ni ye ne yapa ageda obebokoko mu ne ebehu se asem asi nti ema mu nyina akose ne am ye ho hyede se still asante de ukuma pema apemba ye nkire ho wure eja se wo duzo se nansem bo ndi ache na de obefra baduma di ezum be pa ba tiaro ajombre wo kara kuma ntuni ye ka ne pare to ya pressure ne bre na so ate no ndi ya ye hwe na de futusem ni bia ba na afi yenso ya kan dia agum ni akoya ni wonu ama asanteman abonyenye se de wo kan no na madika ka se uduru asante mampon ha bi beka se ba no sei na agenti a ye de hwe kwa mu agya kwanti na na kokro kasa laso ya asemo kasa laso woni DC fo no
kasa wie no wan kasa bi ya asem omna samo bibia boko je se atama no ko ba o tia Wofa bi nti me de me kasa bi me de sia fosu enko e ekro bana ni ya tama no Wofa bi na se omo hwe ni ye de ne ya yi de na ofre ba ye ne ya tama no Wofa bi to fosu me and to fosu me kasa yenko e ani bre ya ba so nti ya na tam tv for no so hwe ni mai ani bre ya ba tam so onofo ene ye wafutu sam ede emam se de mpempi no ye tai ede bi ebre mu no ene so ye wo bi ema ya hwefo ene ye tiefo esan se afutu sam no eno ena etetene omanfo na ye futu semi na brantie bi se nyam afutu semi ya kamefa aduro empo ede akama no na no akwa ya asem foforo kra orofo ene afutu sam o ye de ebre wo no potoka san be kan cho say do not let any situation makes you lose hope in life. Situations are temporary. Orofo eduru baby a wo how any amane bi bebetumi abetwa wo akwam. Abebrese ne apinisie bi betumi ababa bebom. Eno ena na anwumire wo fosu aboage me ne mapamfo e kan kire o se kokko no sa emma wabamu emu ewa abrabom. Edie be na akoya kwansidi edie be ni asem bi amane bi a atowo ama enne upese abrabo no kra no ka wanu oduru. Edie be na si na die be na aba ama enne ni so dwirawo. Ye pataw ba bi a empata eno na ye ka kire wo se emfa ho ni amane wo haw apinisie bi a wudie bia no orofo emano anya bambuo emma wabrabom enanwumire da biada ebi se ade no aka ho ade na ama wabamu abu a wura aho no enen kuransha mede emma wo enanwumire se bade beba nenso so no sade atwo no si aka no was a man shall fall 7 times the 7 times that shall rise. Orofo eduru baby o hawo ne amane ato eye situation enya ato ye de amane ato so ye de asam ato so ababa wano nya wo na wo kofo so no nenso so yesi woni anata de ehyewo no ese akoda no mantem wono onfefe no nenso so no ne maame se yemfa nto so ne yanyi sika emfa mfiri wo ho orofo ekoba asan no ekowie wa fiase o eno tia na me ka kire me nua no mo na dua fie nyina se emfa ho any situation o how be ade wo kodua ho no orofo eye dena ye bejiu emfie ye de ato so nyina no eye asotwe enka ho da biada wa dwene kire wo se kwa wo kro no obeche chede wo beche na nkuransha mede ehye wo se emfa ho ne boni bi a wadie no orofo me ma wati ase se ye beyiw asamo obefamfunamam na ho na ese wunya suahunu adifire orofo ansem keka akoso amya yi obi adi wa adwuma hu yaya o de na yire ne mabedie kura ho akwa ye den orofo duru baabi a ye pawu kom toto no na ye pawu pampam no na ye hyew ko mu den ebi kura baabi a wo firi ho no na wo kwa akonya baabi papa ama brabo wo ho atumi asan ho ato orofo wo fie o enne wuntimi anya adwuma ne biem o yeyi wadi o de o yire eno mabedie school fees ho aye din o enne me ka chi o se bo ho so sinkite na Yakopon ebesan apagya obiem ka akwansia no a ukonya ye no ama wo nan onsa ye twetwa ne nyina o unko na watumi so aba onsa na odi adwuma ne nyina enani ho biem na nkransa mede ema wo se enye nko na sabia ku sabia nyado asem we bi ato kyekere ho re nyame ebeko ede ama wo ensam kekanti awade na gu de ade to so no entesa nenso so be ma ne so nware biem wo
enyampa wo oba no so onwade bie mu mpanifo beka eno te panifo me ante ase se usura wadegya ya unya wade pa se de panifo ame ate ase no eno ti se be ma ne se wo mpewo a oba ne so wo bekwa manenko na ye danya no a enkunimdie ewo ho ubenya de eso echesa eno ti wodofo de ka kire wo se eboa dansifo no to twene ye no ehu akwa hia eno ti situation bi ti ya yiwadi situation bi ti ya pamwa frifi a wotim eno da bonten ye ka kire se ye reject wo enne enumere yi a yakopon adum ti wo kyena no pa ubetumi anya baabi atena eno ti ohaw amane no beba na amane no eba eno nkyere sa abrabo no ani wawie abrabo na si edi amaw ne mum bo ho so na hye ho den hyebre sesafo ne awurade dia obeyi wa firi futrum na wode wasi mapon maso eno ti bo ho so se ohaw ani amane no eba eye me modofo pa se ya aboagi fosuo ninti fosuo de nesi sanka awurade nso ni baby otie na onye obi akese abrabo aye bonati asefo asase so ohaw bia ni ho ye permanent se ebetena nipa so akosi awie to life na to me bia be so bia he maka se abrabo aye bonati asefo asase so no se edane se bo a ya obeba after ya ono inhire de akire nti ye papa twedi ambo totrobunsu nyankopon a oboye no o man be Jesus ba ye no amfa ne totroto ya oni nyina mu ye mona senium ye bu no ye tintasuo nyina akire no ene akora ya wo ne nekura duane na so amambia Yesu ba wonko bia na wadane de amafiri se odi abenya din kase asundue kase ni ahoto kase ewiase nyina ebinzida endinu ye besere yakatu ni pa bia wotie ye se e wa abrabomu no no trouble or no problem is permanent fashe otiri musa enne na be ma na gya wokọ ampa one na bre in fact uja usuku na de kakra woton no ahwe na ma na wie wo ye lawyer ne nanso ne waso anya foforo gya wo akwa hu se nye permanent just leave him said de no woni bia no woni da so obehia wo amo aboa na ma na kosku abaye lawyer no saa na china bi nso so no onnim so obebo fom abehia wo a wo ye obrempon otitire anase nindire entiti ase jana mo onko na hunu se enka woda ye den ye bezesa papa enes wako share adwuma bi mu ama obi a wunim ne da onso tua ne tirinsan so obeye adwuma odi wani a pese wo toba ha menye woke wa asetena mu a me ka kire o se abrabo bia ni wo ebeka ho obi akobu security bia ni mutia o aferi yi na di okopa adwuma bia mu no na sigani bi so de na adwuma agya security no na ho brase ndi die ndi na wo so hu se abrabo beka ho da samra na no ye boss wa adwuma ni mu no na obi ye security wa mu no ana ne security aho brase ya wo ye ya na panyini bi se sade wo dwo no me tu kwan me de machi gya wa adwuma yi hweso ma me samra ye yi na di okopa adwuma okoya security na sese ono no na hwe adwuma so yi eti enne no wo so wo kwa amane nko enne no wo so ntimi no nya amane nko enne no wo so wo mu a gya no ye be chinchinchina bezi ya chie ya brabo papa so ati matwantram ye de wakoto afiase a wawie ne part ne oba so obeye no no afiase woni bibi fufuro bia ye kan wo biom if you want me ma so me ya meche wo no ensa ma ya de wo ho nso ebi ebebu akumfo ensi dine ma ye 2 years o de won kunko nanim a time you come out ubaba be hia ye yo ne abrempon ye he da korope bi kura no wakọ ye fitani o no wo da fitam ba bia koye ne ka na wanim nie obeko master we na wo ba e kan brabo ho ntuli e jano ne mo nya ne obeso ye tia wo bia wa ye wi atwaso ne enka ho e ye wi ase ono a de hye unyinsan o ba wase wonyenye ono a wako onum sem bia dimantam wofo sere wo se wanyim wanya kunu jano manenko sroku yade wo wi ase akura ne benyina be ye doctor obeba be ye lawyer na de papa ne sroku ache no na fo obi ni naka obeba ba be ye lawyer na papa ni fie obi sisi na je onkonko fa lawyer obeba na ono ane ba na wanye netewo no maboa me abu no agi ni fie no na wasua nyansa virim
abrabo bie no obeka wo wiase ene wono wa wo so onhwe o magya no monko ene wa fawo na so so onya wuyi a gya no monko wagye usika so onya ba bia si wo mo wa gya no manenko wo so odu usika atukwan tu wo nkyere wa gya no manenko he obi no obi akodi ade anima diska one wodi no de ama obi so we netimi ye no wanye afedi epeska no so ode aye ne de wokọ afedi e ka beda wo so aye te se ona adi animu ndidua papa e ka na aba mi antwetwe wampa anim guase sika nyo na adi yo anso na adi animu ndi e time will come you meet that person again uhunu we wo wiase a ja kwase bia mo mfa no kwase yankunko nanim na mre bi be bo be hia obi na ye wo anim nyamhye na ye ono anim guase mu yawo na okay omna samo yo yanche telephone ana topic no so ano den because can Nipa brabo zanko for no motete ho ya me ka sa asem mo bi ate ase se ye keka ne se wa wote sa so e ma otimi nya wode udi hu agu bi bo odu akun fo su edu mrebi nipa bi atete nipa bi sa de ye keka kenya obi ane betima hye no so enim nkrofo bi a nipa bi atete o ma wu adwendwen akwo mo e sankrofo no yen kan we mo bi ta ba bi ma de tim nya ne de se sa ne te ofoso so no oba pa na te wona mabọ mo bra pa na oba no ana ba ma no ana nipa bi nye no kra no nipa bi a oni no se sebe preduasa nipa e bobo mu din se ye ma me mfa se ma me anita se de osi ni kwaku sitie na wo behwe ni wo bi akwa akosei to gesa ansana wonko kan wasem e ma wasem sanye de no ofoso na bebia wadru no na no woden emu oya babia ja ba ma bi mane ko ama to gesa sansa no benya sa nyina so bi ma no oden ano oden ye besre de du afiem ni ade ni pa bi de da ni ade ampa o e ne kre emu oya ansa na ni pa be ja sa no mani nyama na ka makasa nya obi a netim di asem che intine se won so to na ye tufu yi ama san krofo no so asesa na o ma ja ma na ka ma obi di be ye obi no nipa no sebe on kwen bibia na emom ye tufu se e ka nipa bra bonto ma na ha na won so a wo ye no so aye dan e se osesa ene nipa bebre wo wiase a o koda kura na otwetwa nani nipa bebre kutaka o masisi fie enso mo ntimi ntunko mu fie because of bone o modidi amanfo ntonim se de bia no ewuo ana obi beku no to na ma no wotete obi ku ekofie ku otimi frefie mu mie gate nto mebo wo di speed ewuram bone a wadi nti ona ma no wotete obi susu adwume ne fine anadwo beye 1 o'clock obekọ afasu mu akwa koduru fie ko nyame ka no e wona no ma bia wo ye nti nyame ka no dume bi adwadwempa omo tete saa no ama nipa bi akoda dadafiem omo tete saa ama nipa bi sebe mpredwasa omo adwuma bo omo tete saa ama nkrofo bi awale agu adwuma sam enemrem ne yetufude aka kire wo mo ombetie nanso to gese ofosuo obi asebo do no po free side no ofosuo nye nipa nya netimi enti ye besre ye de afutuo ne yetu sese no ba mu saa enkohye ho ahoma enkonumaduo enkotwese kan na emmom ye tufo se mo amonso mo ye saa no eno so eden fosu eden ete twenkrofo bi afrifi akwan mo fosu wogi wa no enye yi o omko to guess obasa nya nipa ne back ne nye yize obi su na yesa wa wumu na wote wo no utimi se won yesa won kasa ene so obi na kosel a paint black e wo wiase enye intimide kaka me ka che nipa da seni ampa ye tufu se bi to sa ye de futuo na ye tu se hwe no ankoka wano aduro enkodi awu na emmom mo nso a mote sa no so no mo hwe ne ye e wiase nye obi a na ye ne bone na ode che enu nti hu se wo ko fie no wotete hu se baabi a na mana twetwe wani se onim se bone a wadi obi no wonim se sa nipa no wo ko de ne nso ne sasa di wachi ti fie kromu a nipa bi nam wiase odakam so ni ahoto nipa bi tifi papa mu ni ahoto because of bone odi adi obi ontimi ma bonte meka ba hyehyɛ ne ho ofosuo ye de kakra betima kan se de yete afidie su tufo wa wo de bi ato saa no ye de tufu se menkohye ho ahoma menkuku ho na fasa akɔ na emom kama so tete ba bi a yetwa nkofo bi to ofosuo enye ne saa okay enoti se ye ko blue light ya ye nuanom a omudwetire ahye
omagya pade nyina afiri wo mo nsa no ye ka kire mo na nwumre ni ahye o mu kuran se abrabọ no enyansiye enuti ma omu enni won ho ebone dodo no ana hai dodo no ana etete eno ena ye ka kire wo na nwumre se do not let any situation make you lose hope in life. The atu no emwabamu emu ewo abrabom. Esan se twona mayate ase se ebu adansifo no totwene ye no ho behia de a ohaw ani amane bi a atu wo no orofo yakopon ebeyiwu ede wafirim enuti ene emawabamu emu 0551 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 na yenko homa no so na ye ne ahwefo so enko twetwe enkomo emra si hello Putu majo so put as of moonlight the picture ni as of moonlight Putu etiamu na omasa mo amekia akili bas mekia mo di odi abe pa na iriya tino te unwiya uningudena anno kwase eti abembo di ni kwase o iriya ti ama abembo eche o kratuma na yakopwa hite na ka mu bia ni se na ato wa ente so mo so na bompai na yamle ta se jaw edasi no okay hello 0551 na yen twetwe enkomo emawabam emu ewa brabom emfa ho haw ene amane bi a wakomu amane bi a atowo nam so amasisi abrabo no kura no edi chimsia ede amawsa eno ene afutu semu a yede abro na anwumre se emawabam emu efiri se abrabo no ankasa no se ne ena ankoye amfa mawa nyame dom so wochina enso ebekoye ede amount mo twere mo number bi ne fa ntodwa na yenko emfa enko yanim ena ye konkran na abrante bi a ye fe no Prince Ejay na manne ne haw bi a wode ebeto ye so koda mienu a wawo mo ede be na asi wo kofie ho akohwe mo kura na ase de ngam ebewie kiro ba na kura se onwade biem etu ojama nkoda ya kwana eno ena akwa ya asem foforo kra enu ti mosesa number ni bi na ye mfa enu to so mosesa number ni bi 0244 801426 0244 801426 na ye nkyere ya adwene emfa afutusemu a ye de ba ye no enso ehon 0244 801426 0244 801426 na yenkyere ya adwen emfa ho eya asem foforo enhoma no eduru anwumere a mente ase emtien fo no mtimi nya adwuma mkofo no nwoma no nkomkrom na ye wo live so ye bresa wo memha odwene ho a wonte ase efira no pa ye adwuma mha gamtien na nya adwuma eno so ye de ye no hello baby afrefre udi katachie metacho me free abo akwa agogo yentie o pacho fosi o medama sepa asema makana nyumrei maya dia pa because asema mo kan no abie me kwan bi amame iti damas ne do ama fosi ma ya biti okay pacho etina na nkopon ya adoma me baba me pacho me baba to mo no ngotwe ne nyina ya badwuma me pacho mate me da si bebre ya men kam me da ma si bebre enu to haw ne abene bi a wonamu no emanu anya bambuo emfa ma ewa abrabom kra sanse senunsia bomprenu dia na de di kai no unhira uyedie empie mfiri ho a eyeda na nwumre so no yakopon ebebiri osoro fence ede ama wa brabo hello baby afrefre udin so
make us free and walk. Mammy, Michael. okay, you do. I'm not saying make it in a form like to say, if you have to smoke, yeah, who you need it. Or more young to work, and I actually now perform it. Okay, okay. Hello. Okay, yeah, for friends here, and for friends. Yeah, for computer, so you're the MRCC here. Ayo senior. Maybe I did a dank about that I am it. The Biamana, no motion. Dank about that. We are dank extra. We will not want to 20 in a big giant. Senior, I'm Mrs. You, and there was no problem there. Senior, what to say a dank proke. Okay, so I won't dank proke. Okay. See, I really in a big giant. Sir, someone drew back a friend and dank about tonic. When my view, minimum power, and I'm to me, and I'm to me down so. Me even no. Oh, Charlie, made time papa. Sir, see, I'm quite okay, and it's fair. Coco, I do better than Suma. Me Jimmy Hoenji, me Germany, and Mujan Kwan, and fee a safe female talk, Timmy Crown from a ton transit. Now, Smithia done fight to care. A boy, pie, Jimmy nerve, run my team, my demo. Every day I started telling. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni fie dumienu entumi num bia ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244 017 556 ana 0266 593330 FDA adjebie nkrato yi ato. Poku na obi a yɛkɔ baabi na wote wodo nsa suma no te sɛ deɛ yɛnkɔ baabi aha nana kasa kyerɛ wadanfo no ɛnansɛn ɔmo ne ho mɔden sɛ mpo ɛwɔ mpɛm na sɛ wampɛdra ɔbɛkɔ bɛba no ne dan si wɔ na nipa nim nana ma yɛnkɔ na menkɔ pɛ nkohini ɛne nubina bi mɛno anom so ɔbɛyɛ sɛ wɔkɔ ɛdeɛ nkohini ne enubina ɛbra donek herbal mixture ɛwɔ hɔ diamond scientific herbal foɔ ɛna de aba ɛyɛ mɛmɛ dro papapa ɛbɔ adwuma sɛ ɛyɛ sisie mu adwuma and as how bone come on by a boost immune system. Wait, ye, could pebby to baby a told to a drop pia, Nana, and now called dominance, Kumasin of Boise Quantum Ponoson, on it about Cali, and the DNM, ne China say, oh, obedi what dance. Wait, ye, Nana, me da say, me do what I go. Na, Adiachi Muda Suda. Hey, Adiachi. Afeni sorry o ene wa man we dia me da se what solve me problem ya me papa kai we dia me nya nko hey Donek herbal mixture eye memedro obi a onya finche du wato nka ho upa bi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye den krato ya tu Adi oi honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a dow complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and neck. We could debrail. A yama money mema. A yoko ni Sicilia redruck a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member brand. Na a yemme. Na. And you say I was saying me bravo we Sweetie, may you come on my mammy at Drama? What does ye? It's a living testimony. Corner Judy. What can keep? Yeah. I'm sorry. Oh, Pierre, I just happened for 1 woman for down for any the onion fear do. FDA, Aji, a dreading cratui atom. Okay. You'll be catching us at my. Will be extra santima with Jumadia with so yeah, concan. Ton and now ye call preserve for my bomb and tabamu. Na ye bomuno and then me too far and crying and a maquacopi. A branch be at the Asem Npe Nipa. Some medical catch was say, I brought you for some one. A guha, I was say, you know more attraction come more. I won't humasono, I know a deal, a dorsum. No one force so I would do a monsem. Anka sanante
omua abano eno so no akofa asefo fraba so ohwe mabobi say ya Mr. Tijumadi no na etuntuntuntuntum ene fita mitiri hu nyina na eye fita pay amanfo nsem nko a nya asem ketwa eno ti abrantia prince ode na asem bedan na asem bɛn eno de ebeda Sompa Asem Npe Nipa no ye chinchim ye nhoma no say ye benya abrantia prince ewo nkramam na wode na asem no enso abeto Sompa Asem Npe Nipa bedwoku no anim na yahwefo ane atiefo nyina nso atumi atie bie na ye kama ye ne abrantia no twetwe nkomo ewo dwumadie we eso na ye ne no atwetwe nkomo no na hu behia say ye ko ede koyanim na ye bofura oba no efie ho say bomi nana abrantia prince eye mo ase asem a wode eto oba no so no eyampa na eno enana aya asem foforo ena producers aye ho adwuma wie na ye betu no sre ene abasa no abrantia prince aba homa no so ye hwe abrantia prince na sabre ye hwe se ye benya no ye nya no na ye de nato ahoma no so kama abrantia prince aba homa no so prince otemenka memwadwo eba Asem Npe Nipa dwumadie so katachie wudi ankasa pa yesen Prince Ajay enkra na atie mom na yakasa Prince Ajay ya ninchipa ne he kwa upraso okay Prince ya no adi nkomo wo dwumadie so pen na akoba ne sesene na obi etie bia asem wade beda Sompa Asem Npe Nipa se yakomwa no tuanum tuo na omanfo ntie bi yewi a de aka ne de beto aso Yes. Enti Prince Pacho Prince fiti ase ma me wadawro ma fiti ase ma me Mene ya vera ware inya best over 7 years ye ne ho ade kama me ye ne ho ade se da mamre kwa sote okay ana mene ne te enkran of anko barrier ana da ku fe baba wasa ne mako enti eto na ye ba hokọ meba sa lita no so nware bio enti ode court ana court invite me ye born na style onware enti twaware ni mu court babre twaware mi o mo fra mi no obema ba ko no ba ko ana mo yenketo enti ne mo fra no won nchen to mo won nchen ana mo ko school ho o ma ba ba shram edu ba bi na fe ko okra mi hu mo fra no but me cliff on phone no mo kasa enti na me fa na sa enti mo fra last term mo fra mo first semester ekwamu na mo fra no na o be graduation enti mi ko school mo omo ba me enko tua mo fa school fees omo graduation fee ene ma books be no mo hia e program e ko no me ko yes of donation ma school no me to talk some books be multiplication timetables ene pencil ne ma ne ma ko che school mo fo mo fra no tell be ya omo be ku se mo fra so me ma no mo be ji so ma party ba we be mo try de ni age me ko de we ya no a wa twe so no ena master ne frɛ me say school fees ni graduation fee printing fee ni nyama na mtio ni nyina na obara sa basukuma baje abeji straight nyina and I say oh I don't want kan kire me and also oba no oye no no on pento kwa bi anti and o sai ka okukuru sika ndi ama no enti me ba ho me ba e say so na emofra na wen na ne maame papa na ofie aso na ma ka kire me na say oni ho okọ watu kwa okọ say Cape Coast na ka Cape Coast ahoy okoye adwuma na mofra no so wɔ hia do mokɔ oh ana mama me ye so de me tu kwan a wo mo nka hwe nkyira me yo
ɔno ka kyerɛ me sɛ me ma ɔnso me ba no so ma na me si yo ɔma me ne nɔmba sɛ me tuma frɛ mo fra no ba na ka kyerɛ wo saa ane na me ɔma me nɔmba sɛ me tuma ayɛ dɛ me tumi ne me fra na ayɛ dɛ mpo akasa ɔka kyerɛ me sɛ ne ba no nɔmba wonim enti nipa na ɔfa no ne kɔɔyɛ no ɔfra a ɔbɛgye nɔmba de ama me mekɔɔyɛ 2 weeks time almost ɛma sɛ 2-3 weeks time no ɛna mesan baayɛ me baayɛ no mesan bebisa ne nɔmba no ɔka kyerɛ me sɛ o ne ba no de me nɔmba no ama no enti ne ba no me kɔ mo pa ɔmo mɛba na me ebi mo sɛ me mo gari a bibia mi hu ma ana me sɛ me ma fɛ ne me ma bu sha ba bɔteɛ okay me kaya na bara pa ma me ene me san ba ye ti ta me ko ye no na da papa so tu me ka say ni si na ko number na me ba bije okay prince ko menti o mo nka prince ye enko na just ne prince aso no na akọ na ne papa wo fie me ko to ma me na papa so ba na me ka asan ko so to mu nyina nim be na me ko ye no na the same thing ko to mo nim wa che me o me ba na ba timi na abotre na ta me ti mo fra ma se o don fa no ba ma me afi ma frɛ papa no ba say na frɛ on the kin call okay me ma na me ti na say prince aja papa no frɛ no a on peke o call no nyɛ saa on peke call no twɛ me sesi a na me ne odi for Samuel Prayer Council Center yɛ twetwe nkɔmɔ sesi a family na kyɛ sɛ papa no on peke o call no ntino ye kone ni odi for Samuel Prayer Council Center twetwe komo emre simadu so odi for Samuel no na papa we no sade we si hu ade no ano odene odi for memo akwaba ye no yofoso nyame nipa bibia bokɔ de sedan ka nyame bibia bokɔ na so kama asisia na ye di papa ho komo se moja na dipem moja ni nyina na musum de ye adwuma wo yo na ma ya sebie odi for dance ye koso awo me hia he bobo Ajaba family house dance akese ti ase ja kokoro no so de a na ya dance ye ko ti dance ye kese pa bia be pie o mo nani o mo na di ni pa ne bae e se ofosu o mo no wa ha de na hye ma no so ja kokoro first okay kwaku ye se dance ye bia bae anu wodene for sure me dance so de e di dwuma no ina de bia me kam si akoko ba bi penya ye bedane Thomas ana sa chi je no we so ya mami o se no ma binti no yen twen kakra na tisa ono wa se ono wa gina hanan ko de entuma sefo go mini ne sai ya mami tamani wo fi ni wa mami ati odi fo samanka o nipa so be asofo ni be afefe no nti se wo tisa no ma we kura na wadum TV ti mami ebra ye di fo samanka kasawi ana ye kasawi fi no man sa ne beba mami efre mi mami asemu nya wo kan na se o mama mi nsa mama mi nsa no abusuam wo no obi a ono mbenya ntokwa bia no mo de ye no awade awo ni enu nya na bowo na mama me na di hu yaw na wo ba bia onko ti mama ne frɛ me say the way ya na isi kasa o de wo so ko na embo bo na we ti me kwa me sere ze mama na mo da go ma da da embo bo ano oni mo oni bo me na doesn't cheno di forsa ka chem se me kwa makwa kotu so ba kwa kotu papa na number bia na akokko kokontine ho instructions e ho no na dwen se saa na hotem ma mo de ko family ko eti mo wana ofre me so wo hu na me so okay na ko ye so de me hu ni TV ni so onu na kotu na me fine na me se fa fidie no man na me fro na me so di mami wati ya che na ne hawde me de wona maka na mo mami nya ma wona nkasa ofoso mami ne kyerɛ sɛ ne mama mi ensa na wo yi ne picture kyerɛ me obi ani wo ya abadwa fe nanso mami ne kyerɛ sɛ de waso awade a last born nanso awade nanso omu mienu na aka no omu kwa awade a one awo ntini apambo even boyfriend kra no
ebe fo mo no mo bu mo kwahia maame so odwene mo amati ase eti wo do no atu mo ahyi wo ena na ye ka se maame fo no ya na o muti dum ade bia no mo so bode banchene ade so edum be bi o munye o ma wo mre no mu tuo na mo na beboa na de e course de woni odi fo ntemo ase no ma course no ka kire mse o mo no makọ ho abawo na na kwanche be bia na me kọ no akwanche na soso no we de asabi no aka kire mse me nsori na dua bi ase me nkọ na me nkọ to dua ni bi hine enwe akwanche na no na o kire se odi fo ka kire se o to dua hine ni bi awia o mo ne man me ense din ifie din akosu anaza ama o mo se din no o ni ti se de wakọ watu koko hine na wo no minimum nsu no de mfa mo mpaye ebe hu de bi se kire fosu na no yesu amani mu na menya akobi na menya akọ na chese mi hu ni patrokra no so mo no eye mi ona se ma me na hu se ni pando so so yeso o se me na mi bi me frɛ wa me ka me ma se me o se me kra de gidi ni sa no ma ya otu me fo na me ka se aye bobo ne ne ha na o se me o se ha ma me na ko je o se o mo no woni se be ba pani no de otoso wa wade ama wonyem ama de otoso mienu ono so be ma ba ware ne kwa wow aka ne baketwa ketwa no so de on so awade ofoso ma me ni nam ka se ma me so ba me ka sa se ma obi bia te ase se obi wo hono mu a ampa wakọ ba bia kwa emre ne nso yo eti odi fo sama no ho na nya agro bi ne yedi eti na da bia papa o ka asem se wo se de n'ani abre ene ohia no nya de wo bedi agro obu ko ho no ana opese okosowe me kwa ha me de anya yi o masa ba bia wo ko bia na utin bia na ka hu se me ka cho de o de abambu ataato abambu ma me ne de gidie eni suni areho ne koye no se ho eyi o anyo me se bi de gidie na ekọ ene ma me ne wo sere okay na mre sem no mi amaka tese metwen de na ba na ma me na bedi adase we na me ka fo mani pra obi biara oton ento o magufie o ba ko suku so nkoyie nko anya me ama o sa o fo so ye na me wiase ye sa na nyame bo ye ne wo kwa bi so da no shebre ti tuana mon ko di fo sa mo ko akwanche kakra bi o fo so adanse die no so na mre ni ti ma mfa sia ne ko obi no okay na na ekoso gidigidi pa oso na call US enema kokoye obi abubu da hotim yankopon afam so wasole okay die ne nkrata aloko yankopon afam so ne nsaka ofoso na obi se chese woni de watoba ha nani wonhunu hwe eni ye hwe me so hu me wose da bi me kire de wonim se sunsumu na ne akata nani me kire de onya nani nate ofoso adanse akese ekoso wo manhia ahembo na jaba family lives enye easy se no nyame ya adom achi wuko ja kokko na so anokwasem china akokọ de ko ja kokko na so adanse eti ase se ye di Easter na wie efiri sa amre ko no oboso se oti wo ebi ase abrabo na ye bon se sie na won so oni ahombambo apa ahombambo se oti wo na obi wo sika na onim de edi nanim na wo wo sika na obi wo sika onim de edi nanim na wo ni sika na onim de edi wanim a ho won fa so che de wo sika onim de edi nanim enti ofoso de nani apere se opa bibia hu opa bibia ye kyena yame ya ado akokọ di ko menhia ahembobo na jaba family house wo tu miri kamera na o hawne amane na onam mu no obi atra akwantu atra ya aya enye yi wokọ ne refuse no wokọ ne abanso no obeduru menhia ahembobo ano pe ejaba family house wokọ ya ne de ama no ofoso obi agya asase ya ntam se wo ye mane on se me di gold ni nyina begu abekyere mu wokọ ne wa tuya no onya bi obi wa wonu wala na se o ye no bibia no wa ya ofosu obeduru manhia ahembobo na jaba family house ne kire ne de onye god wodi begu am twetwa gu phone so am ne be kire mu enye easy eti se bibi ni wiase e da ya tuprum eti bi potwe bibi wo soro na ma so ana bibi kuram anokwasem ya de code ato abra bo so me se ma me bi wo abro kire Canada ne recording wa ha se ofosu woni ne manyina de code ato ma abra bo so ama de omo ye bienye ye ma me no so ya le ha no ofoso me kira ne de onya me wo Sunday on ne man picture ba me bibie code ni man say ni man nyina de onya de ono wo so onya adwuma ne nsaka de na ne nsanka ne krata ne nsaka de ontimi nwale wa wale chese ma me no so na ne sisi wontimi nya hwe wo da fom tim say wa sole ye de code ato wo mo so na we ofoso mo ma enya ma hia hemo wa jaba family house no frɛ ye no ka ya na
ye kyerɛ de onye ne hu de ekwa na nke code da wo so be da hu se code ne de ato so ne ya loko bibia eti susum ne ye se nya de code ne to so pɛ na se wa ma o se da bia me kura me white tanki so wa ma ne ya kyerɛ wo de be ye ne amie code na ma wo afosu oboa akyirika ne ya ntua mfiri wa oboa da enti de ne ne abere ahemboboa na ye headquarters susum spiritual nyina headquarters ni menhia ahemboboa na jaba family house eti ko chirichi branches ni nyina na anye ya na ba headquarters na ohaw ne amane na eda wo so no obi sima nante abere me kyena bere ofoso si won tie nsu fimu ansu pade so benya bia sa no de oboa eti na me ka kyerɛ so ko chinchini branches ni nyina na anye ya bere headquarters e wo menhia ahemboboa na jaba family house ɛhɔ no so asɛm dane sɛ ye nya asɔre ɛyɛ counseling ubeduru manum a de ɔwɔ me bi ma bie so no a kyerɛ de ɔbɛyɛ ɔhaw ne amane ne befiri wo so ofoso on mi sɛ sister bi no ɔboase ne kuru wa America o matra na nye yi wa tra ne kyese wa ya ne oba na mka kyese code ne de ato so sunsumu eti bibie code na nipa be wu o se o de oba ko bia nko ana se bibie code na nipa be wu o se de oba ko bia nko bibie code na na maame de tim adana na wo musie ni maame na adana no no so ko adana no so fu plane wo koto kanti no ofo so se bibi ni wiase a ye da ye ntupu me ho me mo ba yi be akwankyere ne be kyere me ne ke me ne ko ya akwankyere bi nkrama e wo wiase nyina betwa ye hu hia ye firi ho ba ye na de besi asi enti sa opese ohunu bibi physical and spiritual kyere man hia ahembobo na jaba family o ne jakokko no aso atumi ni ye adwuma 0246 71 17 0246 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ye wo kumase manhia ahembobo ano Ejaba family house kyerɛ yam ya adom akokɔ de ko jakokɔ na so yes ke kakra so amenya e be tu o man from so wa hwa onu se busue ko wa fa baabi yi fa baabi yi basa na nansa no di fo sama na na di sansa na me menti asi busue mu no a na ubetima bodo kono na o de si ja so besane mu na friend na e fanye de ba bra o de si chi no e friend ni nyina na o ka fere o da na wi o hu o di agro na so nsu ntu ana mu a abusua na nkasa e de e fa wo no baabi e mere no e be yo mu yi endi se o ka chem se wa hwa abusua na etimi bia nya yi na abusua kro no e fa baabi twinkunya wo nyina wa de ko fisi agbenya bibra na aso to fencheni sia abusua kro no a na o mu dia yo mu yi na na za no be de wa fie bia bi wo so wa ntu ana mu a o mu de be yo sa ma o fa wo no aye mere ya awo nto so na me di mani bu ye me hu pi into di fu samuel se e ba sa ntu ntu ana mo de say de wo fa na wo hwa se coaches no mo ya ade no e fa na e mere ho na e de fa hyegu enti ade na wo tan o me ye de wo fa aso ankonya ye ba fio sa ye fro mo na mo ye niam nyina wa bra mo nyina ye busia kro enti e di fu samuel se no e ya asem da ho se utu ana mo a e be sesa fizifio no angasa ye yo na so ye de mo de na ko kan ho ama ha na ye du de ha na se nya 10 series a ko 30 series wo de e na de akoso ha de no so no na me bi se bi za me no na ma bench awu na me san sa obo ho fifi mbo ko tena fi bi na ni sika asem ko fom na o se bu benya nka wo ko butu na onya fie bi a e be ya wo di fie ani mu ho anwa no pra sabra e fa be kire si ja wo tena o fie no ni mi de o di si ye o bo step bi a tra e juska u samia e juska to you be ye bia to inti men tena fie o because wo timi ko tena fie no sika asem ko fom won ti asem ha ba bu badum ni adai na wunia ne o mobo wunia nia o mobo wo wisko chem sem bi ne me se mekania wo kire me se nya obi a na to ne bedin anzo da bi o ne bedin do si ja wo yam mobo obi wo ha o to bedin o sikanti o ahodi enti wo so hu osere na ade na musa se ye sika no nya na hene wo se niam o di nya sika no so to ne bedin pe wan hwe wo de ba na ade na to ne bedin wo
the Ben rituals, and ya, with the Ben and Simbi, Ama ye, Oka, the Ubana Kososo, Ama, or Diana, the Ama ye kama. Into a band where you skip Pino and Yaji. Now, band the ordinary choir, a Sunday or the Abera one. In the new Bian, the two bed, into a sink, Albinia, who two bedini, and not of the 10 feet one, and Cabaya Bunan. No, Meshman, Nina, and Tipansana at Tianaza Gana Hatian, or Pacha say, be a man for the yet at Memphis, wagging yet a bay to an amonsa, Mahupi, so one year, what on near my top, who to climb or the one, hey, Missy be a babo, he said, no, nobody be a will be at the Cantao. And the other no young spiritual father to say, would you for somewhere one, one. Now, one child, the young son offers because would you have Robert to seek okay, some minimum we see, some minion, and yes, I can be a goes over there and pay you for be a woman front to my a young him for be a move to room, every dear dance be didn't any abandon pay for be dear dance, any dance here, cause why I'm Bobuano. Now, what's the one why I'm mobile, now I am mobile to myself with different summer waba, who to come with you to find. For your country, you may be paying Yamian when you're more diaba, and Yamia, yes, who was there with him who was there, but I never bought home buying. Now, so to 2025. Okay. Sidai, Yamis to go to buy, Yamis, what I want. Oh, dear, family to you know, but they say, I need to make up. Now, so be the advance. 0246 0246 0246 0246 66 71 71 17 0246 0246 0246 0246 66 71 71 17 050 050 45 45 88 45 454 050 050 45 45 88 454. Yeah, come and share in Bobu. 0578 0578 0578 0578 number na ire yefi 40 40 55 55 19 0578 0578 40 40 55 19. China yam ya aduma jakoko na so kokko diko ano papa o say ye ho asem de say nya asole e counseling 101 na wo hia ye ne ebie ne ma so a kire ofo so ye ho so de asem de say wo ba ye nkan asem wo tena say ebie ne ma so kire wo wi a ne na be kasa wo de ba ye obi wo bie ne ma ne nyina so wi a obi say de na de ba wo so di fo ne nyina na ade ego no ivia ne ya kire wo de obeye ade be kina wo be kwa abeba na ayadanse di nko a eti china yam ya adwa akokɔ na so eti obi amra de o hawo ne amane e dawo so me kira mre manante abre nka bi wo de hia ne se obetu ya na mo no wanya gidie no waba eti ya kwa die ya chia obi a ne kra obi a ye mo obi a so afinchia pa okay ya ne wo D4 Samuel Prayer Council Center awie bidem sofo ba akopɛ okay awie bidem ayo D4 Samuel na ye ne no kwatwetwe enkomo no mahia hemboboa no eho na odi4 Samuel odini dwuma odofo ade bia dane konua dawsu bia no ewo se utumi ekọ no paifa ahudie ene oje enso ede mam ye konkran ye nua be ma prince na kosem na wone ye che no awre ho papa se obewo ba awade no de ka prince ka agu konfa ho ne mum ni moja ompese bayira enu ti no wo hwe se obepene mana chira kwai nana omoni akeka nanim na dachi bi anko yese me papa anhwe ye prince ntie ko ba ne se wase no so abam yeto aso mfamfiri ho okay eti neto aso wa ho yeti opa eti se me ko ho na oba ne so o dem fire to kwan eko ba bi na ma talk about 3 times ebi ya no ngoto no the number so for na me frɛ no mpo no mpo se mo frɛ me mo frɛ nka no o mu bia e ka so number ne mane we ani me ha o se me ya say me ba wo den e da be dan mo na so ma tima boa no me no we da mo frɛ no da mo fa na ko hye yetio e pa cha no ma se wo no enti sesia no awade no de agu na oba agu ba so 4 years kura 4 to 5 years ni de be important wo gina so se won ware biem bra ye ko court no
when ya same be a papa be anya so sorry but that's a man so worry view wade an won wade o worry view I got to say and send the charges be later o say me your court mine me your court number 7 dem of fan ko jisika charge o de court wo no o say me your court number 7 dem of fan ko ji post o court and na di Brimpa what they call you know court charge for no o be say say they ma ore ya mi no ana ka ta ma chere ni to pass so na so o something no ka no because my no ni me but only day na ye me pie won ka yo be ball na ye pie hu ha na express me kan na asem no but who say na wa ka asem different no the omachi mpa ni say o mo person hu mo fra no na o mo su say ebia ka wala na o jai no se mi no sumu no sidan yo nti bra later hu say mama hu say anya sumu na me sumu o mo na se ko sumu no na ke dia nya ne ma no o wo me hu me ma eti no ma no tutare chi den no ma bi timi di train den se mfa ma na da ne ma ne se si o mo de koda na kwa akosi ana ebe se ri amofo mi ho ma ko ho ba se yi ni ba ko bi amofo yi ni ho ebi bi na amofo ni bi mi ko ho na amofo na yare edagba mu na me ka che me se amofo yi ni ho ti amaye wa me tene nja no osu ko sa nya de ba ni esu odam wo no na me ka che me sa wa yare hinta be so be pii no say so me ba yare so kan kire ni which me say from the basic you know o ma chi mpa ni say o ma je mo fra na mo mi hu mo fra no prince na oba no ene ne maame ne papa no na no mo te boni bi ana eja because na mo te boni so ani boni na me no me ye good o mo me yare so mo ba until say bra oba ne start ye ne mo sa ne makọ ya ne fe ba ba pa ne makọ no sai makọ me ka che na maame se ne na me se da me na mo tie me mpese amofo hwehwe be ja ware so enye ma oba ne keka no me pese wo fa akire ne ko hwehwe mu ne ko bisa se so the okay kana ya no kware ana sa oba na o ne bibi nti o pese o den o ja ware eja me bono ma me ne bono de pia na ko be ka wasem ma me no fuchiri mi se ta wa fuchiri mi da prince na wo susu se ede na me oba na ko ye eja bra o ba start no o da so di bia waso da ye no wawu to mu no so for say da bia me tin won tu free wo mo ntre fie obio no ko ha da wo do me ko be nya do me na ma me say o da no ko ha ma no me ma bi ha ma me na ya me so mo apart yi bi ne de tia so say kana ka bo so da ko ha da ma o da ka say am fa ba yentam o ma ye ban pa ye de na da che ba ma so ha ra ye ha wo mo ne ma me ka che me say so pro bi dia no ka che wa ba ye no pera ma na me say me na kiosk okra me mi ha ma no kiosk me ha ma no say onya age ni say o ni mo fa ne da che ho dia me nya ma no okwa ye na mi kwa me ni wo wan kra no say me ba mi fe ni ba wan sa ne ma ko bi ni plat wo e ja hoko e de ko ye me ne fe ni fa ba no okwa me ne fe ni fa ba ni aba ho wo de ma de pa fo okra bibia mo fe ntie nya ne de twe ne ma ne hwe mo fra no me ka ho ara ho sam say 724 ba o so ye ka wi so na o twe no na so na o twe ara ba ba ne ma no de aba chede sa na mo ye sa aba ko bi o court prince na eduru babia ma wadi jaye ba pa se be ma ne bia no wa ho odin hwa ususu se bia wa ho odin ni hwa wo oh eja sa ho de so de minister mini problem wa sa ho minister sa na mo ho odin mini problem wo ho mini problem kra wo na ho tie se no wa se atimpa ni hu ye ne se ye mi hu ye pa e bi ni tiri mu no aya sa ho ho nsam no we na ye wo aya nkwa ne ya tro ye ni wa chimota o ti ani atimo no obi a oba no obi agasa obi anye me to ni fi wa da ko ye oni se wa ko ya ne bi tu fifi o okwa aso de we tama mi ni wa ye no ko ti sun sori bi na mi na ha ma sori ku di ba na sun sori oyiwa ti leta ya ba ha se so no o ma bia na na chi ne ba ni kurukura wuye abara si umari nya sa
baby amete me me okwadefo me bom ho de pa eti ana me ya fancy asase ni nyina nti bra ye na kakra no asase bi kai timi de ya garden me ye nkokọ me de bia vegetables ne ma ofie oba won pe bi da esa so bi tisi o nti wo se nipa no beku no nti wo ni da oba no free kuro beso na wo da oba no free kuro beso o free suwadro kuro mu o suwadro nkubem ono mote na chese wono de obi abaifuma no na brabom obi aye baifo ono ba kasa se si a o kira nko a wonye ne ba pa ibe ne ba so so de ba mu boa ne ba pani no ba da na te kopa na so so obi e ti ofo nye to abofo no kire dem ara de wi aye wan pie da ba mi nyina chi no na ba ma de se oba okuru no yire ntama 70 me bo so mo me chesi no e de ko ba kira me se mi me baifo na me kan kire no mo ame na se abe na fe ne ba yi aya wo yire no mi sabo oni me chia na mfa chaka ina ko pona bo me hu ba kan se ya ba we ko wie me yo tise kasa me kan san a de ma famu a ni ye easy se dia wade na gu na mom o ma na ko ba so 4 to 5 years ago before covid and I want you twa mu eti so far dia na pese ye ma wo tisi ame ha wa me ma na me hu me no fra no ti ano me ha me ma no ha be se hu me fra no wo anya po na eja se me didi a be se ma de bi se mu nyini se po mi hu omu ni me nche po na kaka me nya no na kwa kwasra wo o munye fa to mo ho ya me fekeke se eja so me ya da ma e di me bre ni eso ezika e be se yi ni no e po na ma me nya wo fa sa mo fra no hwe wa se ba ni din de sei ono ni kudi na bana sunti na nim ni yiri ni dina kasa ni kudi na so da na mani nyina so ne yere ani edin be ya anana na ke omo okro be so ankasa omo suwadru nkubem eti e kasa wo suwadru secondary school na omo on opposite and check for dia okan suwadru secondary school na about just a minute walk obedru omo fie oh na chese wo yire na nkasa wo hwe no a wanyi obi ani wo wiase obi abaifo no na ama na dina adwene mu dem ho me se enya ono ibe kwa ono anko na busia for bi mpo kama issue start ya me ka start we a kire wo no obo so kan say the same thing na obo pom me family members no sometimes the obo be here bia no obo ya say the obo so omo tie enti na enya obo surprise say me ka sa kire wo okay na nkwada me no nya awara wo jai ato adana me ma o be se me hu me ma okay ye no wase no ebetwetwe komo sisi ya nti ya na watie bi why pacho mati okay asem Ghana hapa se wawo ba na oyire empese ubehu koda no wabra wade na guo na yemusa ye ho se oba no wo fa ato no so se won na behwe nkoda no mo nkwan na nyina amomadu ompani mfie so na eno asem kase pa yakone ene ofie betes entwetwe enkomosi madu so emra sesesese panipa memo akwaba mejo sumira ebru bibia boko waso green na mame maso bibia agina so ofie betes amanfo edi mo ho adanse sanse medie monsa no de menye memfa no say yensa ayaduru na sunsum semu kra no ade a ensa we ye no enya asem keto akra ye yese mokokwa mo ankodi agro kokra no kre adanse a wo te no ni na ewom esa wonim sese e kase efie ni fie untimi mma ba bia na se untimi nya ofie ho na nkwetena obi fie saa mfa ho enya ofie sanse se efie bites e ka ho de a oti efie bites de no so aba fie aba wanga sa ode udiem efie bites de bia da se de ka ho asem no oba man mu ana se kumase enkran ba bia wo bia no efie bites ato apansam won ma ba bia wo pese onya bibia no onsa ebeka bi sanso na se de na wo ka no Easter afashebre no nipa dodo na no se de wunim tete no empanifo hia na omode eye dubra ne haban ehye dido na chese omotena se na omannom se de be yo betime nya ahode no na nakekani na bom timpanifo hia ye na no mabafie ompese omomo akwantu mabafie ompese ombe home kakra no omdigi omani kakra no ompadua bi asetena
enya bibi keka o ma no eye fie bites e na omutimi edi omudwuma a oso omdidi bia na ensa we de bia da no ye ka se eye ensa na so esa ye aduro ene computer word into catch abofra bi kura se dia we esa yare kura bon so onu wudi atinye dindindin o catch abofra bi se sa ahaba we ebetima ma se wo yefunu na ye o ya mprempre ya onu ma ebetima sa yare a wodi watinye na se wakeka ni na bom na odi aye sa efie bi tesi esi wanimu wo yefunu yare a obi hon ma na fu ekutu adechi a wo kire se na fu se de ezi ekutu ni ntini ontimi nya de enkwa adwuma ontimi ensore nya ensede enkwa adwuma sa se na fu aye dendenden enframa gina oye ma che efie bi tesanse habandro ni nuandro ni ai wo mu no enubna na wo mu no ni na efie bi tesadawo ma be ni na de free one e de amount enne maburu na bandodo na akwa adwuma ba ko mienu ba na aye mre otimi ento na adwuma so enu nti efie bi tesaba ma onum efie bi tesa adechi aho denden de obesore akwa adwuma sa de esitie sanse ye wo nua bi tese ye wo hwentia pepre esruwisa efomisa akekaduro ye meka se ade anka de bia anka nipa da se no wo ho anka ye eka ho daada wasetenam akekaduro ye ade eyi stress eboa ma flames nso timie de eba abonten wo nipadua nim ti se da nda wo akekaduro e wo wonchen ya wo nipadua de bia da wo ye strong wo ye healthy na akekaduro wo sa efie bitasi mu a ede na kire sa wo no ma wunya ahoden onnom na ade chia akwa koye mre onnom e ma ni ntwa picture onnom ma wano ma ye ko mo bi nsu anka se na nsabe na wo onnom a wo turi onnom asa ma nipadua na sisi wo so asa ade asese yiye efie bitas eyensa abadwa ma so a nemlem ba bibia befa bia no bro ni kura fini kro maba na obibi ni woto eye de ya wompa efie bitas ennom de bia da ennese mi ba emabunu mienu anom kan ho kame bro ba akoma bre producer so ba ako omuhia ma magi akatu ya me de aba me de bia da wonim se eno am de ba bedi hu adanse mitimi next week makachom so mo san hia me de bi sa ba no me de amom na ebi obi tie mi opese onya ba bi ewo anase offer contact no offer yen efie bi tese number no 0594 39 94 34 0594 39 94 34 anase 0204 85 35 00 baby biara obia offer ya ye be your delivery anase baby apese yanka se yen family on yanka se de efie bites ebe de ebe bro na onim se yaye ne nketo so ayeden aba aye for your pocket baby biara na mse kese kwa na ontimi fa nka ho enkosi adwuma mo bi nka se na de na se de minu de bia de kura ne kakrakai ye waketo ho honom ebia odwuma de bia odi nti onam na ekura wa obeka se me ampa na boto kese hye ma moto na em de nam da bi ye won nketo ho honom ma bia akobia e kan ho baby biara abetena bia obetima yesu efie bites we enya ade a wo no masai na yaga se efie bi tese ba ya no se de ensa bi ba dwa ba so abi no mo be no mo ya ma yaga se se de ensa we de esi se amanfo na nipa bi kura ba mu se nke be ya ye mbra no efie bi tese nya sa bi we bi tese ronko abadwa ma so empanifo no emre wanom eno be ko bo sa abro wa bi no wa fa ne kura no wa hwe kakra no anom ana se ne cap keto no wa hwe kakra no anom no de tibia di yes eya adura wu o no ma wonu mate na watinya didi ama onipadua na aye den na ade san so wasa aye den so e dey e wo mpam e man bebre de bia da o complaini na de bia busa oba no busa be ma no de bia tokwa e wo fie se paso wo be ko fie oba si busa be ma so busa oba e fie bi tes be di wakagina mu be ma o yere e ma me ka se na busa be ma no na wo so nka nche o ma me se busa oba no wenti oba bia fa ato no ho se bosome dina nimnienu so ofa ne ba school fees afa efia kohoma ama oni nukru nyina atena se de be ya obi biara no obehun se yes be ma nya wonko na wo se oye de obo akohoma anase wo hwe mufra oba se ono wafa ato no ho so enam efie bi tesinti obi aka ache ni kunu se ofa ato no so bosome miense dina ni ono ehwe fi asa ahwe mufra na de ti na wo tena se ama ade asan wadwumam ama wo ankasa wo bedu fi a na wo tete ukwo wo ankasa oba watisika ware ne nchen a na oba ne buofu adenti a oba o ya under 1 minute efie bites be du akagina mu ama wo ankasa no wo say yes wo gina so de be pinso mo chira kwa wo hwen ankasa se se o pe ya chira kwa o fa number na ofre ya on sabe kan anaso ba match bare a ho na depo ewo do bi a open bi open baako open mienu open miensa on sabe kan ensa we ba adwa ma so nche na so age award bro ni fita ba be hye na
say wo ensa we say de o si di aba ma me ankasa mfiri kuma ba ka bi ahwe ma wo say yes aduro no ewo mu ntino wa mana na award a sesiam no ka say nyampa next week e ba di award ba be sia ne de akere no watie fo ma wo say yes number no ma me sense su bi ebia no bi wanti obetu mfimfim number ne 0593 0593 39 94 94 34 0594 0594 39 94 34 34 and I say 0204 85 35 00 efie bites ebemu didi soro edidi form efie bites ebemu didi soro na edidi form ye no mo na etwetwe nkomo no ede ya na wohwe se ne ofie bites omo san ewufia na maka ncho se efie bites na yeduru pa onom no na utumdi etibidi no na enubra no ne haban no a ewumu no na eye mu adwuma na eye owidie enso eye eno tememfa no se eyensan akwa ne mum eye drupa ofie bites na wohwe se na ede ya ye besan ahia kakede yakwaku yanim ten we ye Sompa Asem Npe Nipa asantema agiatum Ghana man agiatum ewiasema nyina se eye eno ti abrantia prince wose sabre no ono de awade na gu na ne ma na wo hwehwe wo mo kwanta biza ne ma na wo hwehwe wo mo eno ti yenko na ye ne papa no enko twetwe nkomo na papa no so obika prince wakana asem doko na esanse dwumadie we yenchia ya so emfanti asem no na kwanta biza ya no wo fa he pana members metna say anuti ye kona ye ne papa no akotwetwe nkomo na ye tie ne side of his free say dwumadie ye nche asunti asem saa na ye nhye sufan so na ye nko ne ye ne papa no enkotwetwe nkomo 21st kene ke siatica expert or for 21st kene se meka ncho say saa siatica no so sisi ya fasire mo na kokum papa na be ahoma no so no okay ogina ahoma no so okay 21st kinek siatica expert or for so sisi ya fasire na kokuma kusu na siatica no entim yade yapa yade bibre biada yemfa nkoda 21st kinek laboratory scan ni fidi ahodo pi e wona kache wode edusudusu na watumi atu yade ase e dia ma kuma se ehwa overseas adabraka ya wone Sompa TV no na edi enhwe ni mu panipa memo akwaba hello papa memo akwaba hello panipa otimeka wadaroma ye frau free kumase Sompa FM Sompa TV so abrantia ye frau no prince ajei unim no sa na o problem de se ya kiro ka bi ya kiro ye pese ye no twetwe nkomo ma obi ehun sesebia kusebia nyado onye nipa bonini wadaroma abrantia frau no prince ajei uni no amenu bani unim no kwan be so wadaroma unim no kwan be so meno kamera today so go fa me ba wo say ina wo wano bawo sa na wo se makan ina to me producer ena no di komo me sum ye nipa foforo enti mo akoma mra for manen ha why papa wadaroma abrantie no se awade no de agu wage atum na wo baba behwe ne ma suku wode ne ko ye nyina mo yi nkoda na firi wo pe nkoda na kira kwan a wo hu nkoda na kira kwan emu nkire mu ne sai papa na sa sa mi hobita na ba je chemi na jo o sa zubi wakati no papa na asembe din so beka samti na asembe ye din papa asemudifo asawo na de patapa FM ye kire ne nsem ni bi gumpa wa so ogina so the number you're calling is busy please try oko o mabiem eduru ba bi na se udifo a orofo ye ko 21st kinek wate na 21st kinek no yade asibetu e de amawo
makati wo se kumase ehwa da braka ha ene wo ne Sompa TV no ene wo abrosa kuro mu wo boase Accra Sunwane Nkranza Techima 21st clinic 0540311311 0540311311 3 Herbal Center dupa wodi abadwa so na etu koko ase 3A coke capsules Coco Master order for se opeso koko na se 2 pa dia 3A coke capsules Coco Master ena make comfort na me dia ma ama yam na timo koko no uja unan moja free mu ba koko no poma tu edu papa betumi atu koko na se 3A coke capsules Coco Master Kolinaka Badani Heba Mr. Heba Apidan okwa ubenya bi ato 0546 107 107 0546 107 Tabita was a clinic Tabita clinic say diabetes no any prostate infections na dia emfa baby afabro makache na untu ase emfa ma ya de bibre biada fabra Tabita clinic obebo pa abibidro so na wodi tu yade ase massage no so ekoso laboratory no otwetwe moja odwonso nyina wode famfidiem ekwan abefa so obedidi nyina no Tabita clinic ebe kirewo makache wo se abibidro so na wodi di ni juma eda ukwada ya wada bia no prostate scan free pa na free ade obia enso epe yenko na yeko miemie nkyere wam prostate no ha nko ade a obema waduro pa no ato so abo mirim se de be ya de betumi aso so ahotwo da ban Sindis Junction ho na Tabita clinic wo ewu kumase ha enkran sunwane takwatakrade ubehu wo mo ewo ho 0260196219 0260196219 na yenko Tabita clinic orofo se obetumi anyini fe na wo wedi atoso umoja na tumi ade afurusa ne kama paade a eye guru fine na me kamfo na me diamam orofo wo ba wo fichikom hawo no na wutwa adwo eye guru fine de emma yie soso eye guru fine akoda no paninom orofo enonwa no nduro ye de agu guru fine mu no enya asem keto akora haban no edi ahim ewo ho ye ya ekoko ya o ene ade afra guru fine no na anwade a eye no orofo wonna wanum guru fine no di adanse se amoma bomo we de ma moje di afurusa ne kama pa ohuru moja nani ma unya ahoden pa ne moja no anane ni nyina no ni nyina ni ada nyina atumi anane grow fine o se make you grow fine ye frɛ wo mo ahoma we so 0244596532 0244596532 a grow fine and a camphor ne dia ma Apostle Dr. Amegashi Amegashi se men kan to say hey wono dia haban no di onimo okokwa ye brentuo mu a haban nim no ono so nim haban yare be na de kwa Apostle Dr. Amegashi wa ontimi tu ase emfama orofo Apostle Dr. Amegashi ba ye no Ghana fo nyina age na tum adanse di amafo di no enya asem keto akora orofo ye pe Apostle Dr. Amegashi ewo kumase ade a makro old police station ho na behu wo menkran behu wo motakora de so wonye na enso ewo ho 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amegashi ubenya TV papa na wo de ahwe Asem Npe Nipa dwumadie na enifra no pa ebesi sa bre no obetu ahwe Sompa Osborge Enterprise and the TV papa frigi papa or the abedwa so was it TV no the hotel TV no at the UK abrochimem and okofa friba say yes Samsung wo LG Philips now and no any TV papa or the abedwa so if you say wonim Ghana for ahokyere wo ha and no ti ultimate ton at the phone and farmer Ghana for Osborge Enterprise and as a man can to us see a TV papa the frigi papa dia yanko abuakwa one twene bu akodua JHS suku no na edi enhwani mu yenko Ashton way Dr. Mensa afam wotasi ranke wa ho na Osborge Enterprise TV odiaba no all sizes bia opebia no obetumi enya 0277 788 0277 788 and 0244 363 683 and I say 0242 026375 Osborge Enterprise and I make come for number amount a free screen no free screen a life care clinic or the abba or for life care se make can say or beboa magana for me omchiri wam ewo yadim eno ti se wa madia enwoma ebetumi aha pa wo fiti ase enye ne omafo ebufa so utifie oyedem emu nsankan ni mu nchiri mu bia 0594 242 528 0594 242
528 ɛyɛ free screening na life care clinic also enso ɛde aba no ɛyɛ kitima kitima infections ni na ɛyɛ ɔno a bra no mo wadu papa ɛyɛ stomach ulcer na asthma na stroke na anasa pressure sexual weakness bema ututua entro fibroid na akoda ntimi to yɛ funu mu dia orofo adu papa wo prostate aduru so bi ɛwɔ hɔ ɛyɛ kitima ebu akwa no wo methodist asonda na chiri hɔ a wona twebu akodua secondary school no na edi enhwani mu yekɔ na yekɔpɛ kitima enu papa ne bi na yefa entu ye yade ase 0246914717 0246914717 kitima the nation's anchor ya awrade nhyira onipa bia na onye obi akese kakra ya beka nyina nse abrabom no ya nipa nyina hunu ne yese fata se ye ya ebeboa se ye nyina etimi hunu sa ye bobra akoyanima ye beku akoyanim da ye ka aware enema bebiri ne koso wa aware mu emum se onya ho kani na bibisi e ko base montemote a e ma ne nya adwene se betafrache unhia nipa no wa abrabom biem ya ne wo sa problems no bebiri wa asetenam so ba ne be ma tene so montemote pe na adane wotan menteme ho ase obi pese wo nkrimu nkura obi mpese wo behwe ne ba nim biem obi mpese obi beba ne nchen etena wo ba bi asese betafrache na omo kokun omo kohia wa abrabom ya na me ne de eye metan nipa wa kan love you a che ne pen nipa wo ka che nse unni ho a meni ho wo a wo ne me de wachi de te bibi kosi na se mo antima anto aso biem a ede na koma nsem we nyina ko piepie kire ko yete se asese betafrache ba ni fie kura no mintimi nsi wo ade wo no megini nyina ongongo wumfiri wiase nyanse nim yawo de bia ye besere ne aka che enuanom aya no mti edumadie ene wo mo aya no mo hweye se bibi sa akosi wo asetenam a ye hunu se de ye besi afa ye neema na de asomdue beba ni obi a deserve no ye hwese ye de bema no ema ye wo no waware mu ye hwese obi a bedi ne de so so ko wale fufuru an wale fufuru be hwe oba no na watimi akoako anim na abusuan so a ya no mo begina mu nsem se ba ya no magina afanu na entemu ma mentem ho ase ntimi ma da bia manso ba no omso so ya mo nhwe ne ye because ka wi ase ho danse bo ntimi na oje sa de wi eye dan ya wode moja fufuru aba be fra obusua se ehunu ne man ketengidi se wa asetremu a da bia da ware ye bekoso da bia da ware ye begu ye betima akoakoye nim se de ye pese ye kokodi yawo ye besere omu nyina so omu tie anumere ya omu hunu sa ne man ketengidi ne wa asetrem na bibia ba ya pen pu mesibde danse ba akofo akotena baabi no akwan na de amane abeto ba akoso aso onde onye hweda ekoba ne se moa ye nyina ye nkai ne obi aye pen ne nne asem bi ne ba ye nti ne ye nti biom na mfa asomdie mre ya abre ne abre nyina yawo okay yekọ na ye ne Dr. Patrick etwetwe enkomo simedu so pepepepepe na ye nso nkonwa so na ye brere ya tesoro nti amaye ma ye hoto papa etransia daji eni posokra Dr. Memo akwaba pani pa bibia boko de Patrick natural health yentiemo yes erike da sele manya ko okay someone na otwi akwa property ye Patrick natural health aye wo Ashtown imrum kageti ya hono a BBMT office kese ne wo na watu we sabunku busu wo no bibia agro chemicals for no anaka FMT office na efie baako mienu de toso miensa se fie no am yewo bibia kire wadwene a ye number se na wo screen ni so anasa obetima twera to baabi ye bia na edi nkomo 0243 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 Oborisu bema bi antini ye udidi wi a sadidi asoro ne fom soro ne fom udidi wi a sadidi na obedidi na ba sadidi biemu a eye duro ba ko pe eni
a PM capsules. A PM capsules. Yeah, of so. Media. Debia masa me ba ko pe. Asema me kan. Be se be ma bi atie ni. Hwe be ma wo pe so won kwa wa. Na tibi do bre so ade pa. Udidi wi a sa didi. Se udidi wi a me se sa didi. Na obedidi adidi. Ah, oforisu. Akwose sanema pe wo ban na chia ba fia. Eye duro ba ko pe. Tete no, se bi o ya na no mo mfrafu mu ba, bo se due tua na no. No obi no omni musu. Wonu obedi ehiem, ade a chia no ho de wo fa nse ka akodo. But na ye hia de. Young guy. Wona ye kwa be hia so ofa aduru. Anabia wakofa nsam bia na sokono bi okotwibuo ne sa ne manyam hwe mesrew ebe haw bema de meka no kura kirew PM capsules any PV capsules wo na PV ni ka dia na ate sese bi mbradu asa okuma mokuya na na yem katekwan eye titi na wo se tete no oforiso se Opeso no yiri di ehia. O say, ukona yiri wo wa. Ibi wo kana to na debi. And at this time no, ye nua ni aye die ni sa ne ma ababa ne ene nkra na aban. Sese bi obema no emu nya din. Usisi no emu nya din. Ah, table so. Fridge so. Hall, kitchen, bathhouse. Baby. So. Ofolisu, yeah. Nessa, aduane na obese no. Do kra ba ko pe. Okono bi ye ne sa pe. Asemo fie. Enti be ma de mesrew. Ko pharmacy, herbal shop bi e ben. Usu pe PM capsules. O pe PV na kan. Oba. Ubetuma no PV no. Oba bi wo asi bi prediasa. Oboso obukuru mako ba bi a. Nti kogu baba de opeso ye na ko ba bi oba so se osu yo oba se bi mpreduasa so se osu tide hu sisi hu so na se bi o won tehwe bibia okonkro anno se bi o unu krobedi ahia mu a na kwa na oba ko pe PV capsules no bito mienu anopa mienu anwumre oba bema unya PM capsules na nya PV ni ka ho ade se de ode amokura ye nkatekwan afa na de masa de we utumi ye ni ya ho uyire no oda ho se ya dun so kra won so nko jusu kira de achi enti bisrawo we ye part 1 no esi ndi okọ pharmacy bia heba shop bia ubenya bi eno no bibi a kire wadwena wo fra number si a ye beje wo so 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 354 for so koko how efifiri etwetwa auto se bi obema twetwa obema no nyina oba odo sako se bi wa hemfie ho a efifiri ho akrani to mu pe na wasei na aba abontin wani bopusasa obu ho hwe ade acho ni sei wo kwa omnim kwa mesrawo ebe hawo bema ebema ho odi nsama bafo be patroti ni ye pa koko ana pass ana hamori how ocho nyankopon de kwatene a yenhia ewo Ashtown emurum kagetia ho no a bebia MTN for officers ne won na wate so me kwana da bunkum ekwa keto bi ne pai kosoro ana ka free MTN for office na efie ba ko mienu de to so nyensa efie wane wo ofoli so tie se afi free aye wo dey a wo ko private
emoja ba bifiri woto wo ano so ho no e kwa foforo sa da ho a se bi wo skutu fa ncheme wokɔ private a wokyempe ne nsu bi sa nam ho ye de eba beso tini ye yeni aduru ade ma ma akɔsrasra so because ade no ewo moja anim ye ma onu ni bi amu akɔ yusu no wanom ah opodiso 5 days 6 days going aya wanim yo hene ah wodo sa yesi abonse te na ide nati se bi otutua woto wodo tishu no kɔ apɛ nati ekum moja mu die no so church no ewu enti misrawo koko haw uyab di koko oko private moja eba bema mo ho ode amba fom misrawo onyankopɔn de yenkɔkyɛnia bra Patrick natural health okay ya wo Ice Town emurum kajetia ho no a bebia MTN for office sen won na wati so me kwan na da bunkum e kwan keto bi na e pa akosoro ibe moto agrochemicals no e hwa na e wo be pa cho ubemam kikawo ubemam tutu tie ni ye ofosu enne mewura ho pa aden man bi ba ho okofa no jonso aba se betra ha no mai opie ba no di be mayi da so me ba miwu oh me ba miwu oh se fada ni po wa kata de yiso waso me ba miwu me pa to hwe empanyumfo si nya da beto bu atwa nsu afra nya da da mpafe besi wo de bi ase wo meka obemam kekawo obemam tutu ensa ba be ma no obemam no hu si ne sitie no e fon e ye ketwa e strenke de pato wan pe hu asem anka me se one day obe waje so okojo nso obe yu be ma jo nso ne ma che de katata koto be me enne kwaram ka jense opogini me refer no to G ko de de me fa me san ko kan ya be san me the certificate so David and the oya day so bana asizia ye me no operation ho oboko konfanoche me fa to konfanoche now for so dey me ye pa ne se ho ebi wo ho ye nyane be mamu se mfa tupu ne mfa wo ebi wo ye bonana ne mfimu ha anana yase ha ansa ne passe kateta no to you try no ansa na Johnson na pie na wo hwe ho the whole day wuntumi ne di hwe di pa skins here wuntumi enti bisrawo uye bema na wutie me ubemam kekawo ubemam tutu ensaba bema no enje bia nto adu yese me go bi adwuma bra hospital ana bra Patrick natural health ni emfa mu ja amfa odunso ebe na syphilis chlamydia UTI genital herpes ni emu oduro nye sa me se obi wo wasema wo mpane a enko obi wasema no nnu a enko de bemam keka no ensaba no bema no ho ne ho ya hyehye no sisi ewe ni du e pa cho tieni ye bra Patrick natural health hospital kwa doctor say onya syphilis ese wani e ka woto ho e ma ho hyehye wo sibi wo wonamnom se kwa difference form bra Patrick natural health ni emo e ye titititia be de numbers ni tudwa na masore bibia hawo e fo apom din ho a be pa cho wo frɛ numbers ya ye beje ofeso na yama onuru bi na wa yusu na di asumdua ye de abro numbers ni ni 020 81 62 351 020 81 62 351 and 0243 42 34 71 0243 42 34 71 be pacho ye wo Ashtown emrum kajetia ho no a bebia MTN for office kase ne won we call one way na the faso ko yo moto agrochemicals e hwa na e wo bibia kire wadwena wo frɛ number si ya ye beje ofeso na me nhyira oforiso adwuma akrebia beda ho patro slow so ya ope adwuma ya
0243 0243 42 34 71. Ebe otibi ye no benya adwuma ye. Okay. Hotel ho anase clinic ho. Okay. Na me nhira mu nyina. Nyame etiase. Ene de mabro wade o. Ajo. Ndiwe ajo. So that's it. One for me and to so crack could be befa. Na tell bo sama for it na me di kan ka kire o. Man force san. There whatever you dey idia. O police o dia. And sunny nduru bia. O police o dia. Yeah. Me na down. Me na down. Okay, yes, you go be there dancing. Mate. Ya ne Patrick Sludge and I just come on. Dr. Aya de na abrantie bi me ne dem ho nyoma nkọ nyoma nkọ ya sebo ya ko computer so dwedi embrace ya kana na mabodin tezo bi hu ne one no ebi ki aba go se ese di nu tani abaya no ti mani di mo ebi ni paso eye di paso esa do bi abo mo beji binwe paso abo mo beji binwe rana benu bio paso e abrim pomu so mo beji binti eti fifu e maminti ana fifu e one more the fue one papi paso e paso inti eti fifu e maminti ana fifu e one more the fue one papi paso e paso no minyansem wonto mani pa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkratoyi atum se opedudu etua fra homa turufo 0533 770 490 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa e kra so ko abrochi o Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otuadi mu sa no. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to anase visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi, Asafule Roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code.
live, and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Your family, Dr. Lawson, CEO of Lawson Herbal Center. Mr. Ghana for a bosse medensa bebe dwaso. Ensa me de be dwaso e Lawson Dire Bitters. Me pato ahefo say na ensa na esitie. Sa Lawson Dire Bitters yi me hwe adoma chede a obo ade ade ahye ade ache Ghana for. Ye hwe nubna. Ye hwe nkohini. Ye hwe enhabanwa. A obo ade ade ache ye. Na chese Ghana Yankopon etoye. Ye hwe dubra bi te se koko aman. Koko aman ne kita Dr. Lawson. Koko aman eye dua Yankopon enum se Ghana ha ye discharge ni ane pa. Ana sa starch ni ana ye die no. Hwesunsanso bone a e de bre Ghana fo. Sa wo obi ata discharge ye duane a. Hwewani etimbeda wani so. Na wani enkekawa aba wani so. Senkekawa na eba wani so a etimi affect o site ana wani no entimi hunu ade yi. Koko aman ba umojam ana woni paduam a amaman bi adoso owuntim o kase wo dompem a o se ede oyaw ebrew no koko aman Nyankopon de abedom ye senyi sa amaman nyina free entimi mu na wade ho yaw bia eni ho biem ofo ade Nyankopon ene de adom ye eto ye first tete no ye sabio tete na ke beka se de dunsini eno tena mafra amamre entoma etse kente hwede gugu mensan me twi Ghana for adwen akọ amamre eso because amamre ne amane de yentonkore yehwe adura etoso bim yehwe moringa me ka moringa dodo na ni moringa adwuma eye ni hi ye duro na pena eye duro na pa no kura san ye duro ye ka yare ahoto a edua ye fen moringa etimi esa na chese Ghana o se de ho ahwa ye ho enuro na edoso ye he edua etwato mahogany na mahogany de metene so ana ma sorry because ekuni so mahogany a ye one ba ene ye wone bema ye he tumi ni ahode nuru a Yakopon de ase edua fen mahogany mahogany eye dura eye mojaduro esa enane moja mahogany ekum kuda ekura aba so ate yaw bia woni padua na kwae ne mu ekuro bia woni padua na kwae ne mu na mahogany na adwuma eno no etidie fe ne mahogany no mese Ghana fo se wo mahogany a sali tudua no because edua Yakopon ejita so e de ama Ghana fo eti saa suahu a menya ewo saa enubren enkohini eniaba eti se nufutini eno na ehye minkura ema me de share Ghana for ebose se Yakopon edi saa no ma wo mu nyina do yen Ghana for dia o se metimi keka ni nyina bo na me de alcohol kakra efra na me de yensa ebedum Ghana entina ema me de ensa we ebe dwaso me Dr. Lawson mesha Ghana for ebose se wodi ye program bia wani mu ase da ensa ene se wonoma ebetimi apoa se nije na apoa benya se arewo na aba ebetimi acheche ore na etimi ama wa hotoso esu peye so yo bia wonum nsa no nko ade a ensa wonoma amamre kwaso ebetimi apoa eye Lawson Dire Bitters
Say na nsa ni sitie. Wei Dr. Lawson mensano. Pedire bites ni bi. Pe Lawson dire bites. Eno nsa amamene nsa. Mami nche kakra. Na hwefo hu se me Dr. Lawson mafa taste. Come on, Papa. Dire bites. Lawson dire bites. Nana Senye, you qualified G. All networks. Okay. Omra Samuel. Ofo bema. Me ma sam kakra bi American. Ene de wi asisi kwado se nura ye ka se bi aso ne na yi ho asem America se eni kwa se odidi asew atem. Ni ade. Edru me bi a fosu se ka na edru me bi atimi kwa ni fanu. Utwa ha no atwa. Nipa bi ntiase akola ye wo no de tete baako oba mfa akola ntete ni kunu a na okunu de akola tete ne yere saa de no me se eye dambo ana se firimfa na eba medwene ho amente ofu uko police station mo na mo te radio so a ye ne adwuma magye ye uko ha ye ne me te radio so ensem we ofosuo ho na sese woko ba mai be ko onya good resource ene edete Ghana na me de bia me ka wo ye bema na wo yere o tap kompaibo asole bia ne ba be mpaibo bia wo beko na wa ye no ho kwahia manka kristosum ese ono de sese bi predress ade bia wo ye bia na nka sebe nya ka ne nka enko ba timbusa ne kru se wo ye baifu aka na memo wei uko fo ba we bia ye wo ma bi wo sa o ye wo ma bi a ofosuo me se sa o ba sa ma no se wo ye bema na uko fa bia wo wukura nkeye wo mu di nyam som ne mpaibo bia kata wo nim chesede bia de oye bia mo ketizaze wo ne wo de oye bronsam uko fa bia me se sex kra ho oden ma wo ni ko ye ekoji nhyiamu a ho oden ma oba bi wa ne kwada ko se me mo mpa ansa na ne mada wei mpaibo nim mpaibo bi wo mpaibo bia nim me yira ma wa me ne wo da se mo mpa ansa se di enti awo frɛ ho amana ba ne nyango bo ni me dada kwakuwe kawe nkwa de mpaibo me say e man no gwemu de according to obani na yi ne no man de ye tetetete no ena mpaibo ena we ye baifo ena we se nan ka de ne ba shedem ama ne ba wia with them che se fie for ya baifo o we ukọ wale sa man bia we wu kran keye omo no ye bompa ye gu bibia so na we die se bompa ye gu so we no ye kwada so bompa ye David se di enti mpaibo nim wunu ukru no be da so bompa ye mpaibo nkan na de ukru e vampire onu moja no ori na ori nipa nam oho amuma nyankopon wo nto ne kakra nyame aye de wo wiase bia de ama wa ma okunu wa ma wo ma enu woni me beda che so me bom ye bompa ye kwakuwe de mpaibo e ma bi tisa because of mpaibo bi okoye adidie bi ayi kire no na nkoba be ka se ni kru ye baifo onka na omo ano na wo bo ho wi hwa agro sem ewom akodai wose ba brantie se o ne ba watesa de ba esu enu kwa na ya reho musi ade na tukwa na otesa kwa ne su na kwa ni pre ba ya wo yale o na wo ma me a wo ka sakwa ya de no wo na wo akoda no na de be ko hospital wo na de be ko hospital eno ma bi ho a ya na ye wo wi anu ando kwa kopa na odidi atam ensamfo ofosu nya ba ma bia na de sai wo bedi no enso no mo nya very careful enso ni binom ade o mo ya ne nya wo na se no be ma no oni ano e wo fie ho se wo tie ma be ma no aya abrante o ka se na se be ma no oni ano wo fie ho na be ma bia wo fie bia oni ano nso ne nke fie ho kura nka wu ana so fie ho na wa se mo mobo asem wo ye maami ene ne babai ene aya so be man wo mo nya abrante edi ene sai ene ojo wo court ene ode ne kwaje wo court na onim se ojo wo court na ne wo ko friend no ana ho na ka kira wo ube kom ne sofu bi mpa bobi okoye ne sofu na ka kire no wo mo so mo tesa no ma dwaman wo mo tesa no ube kom ne sofu no se ne kom no ne da no atu ni kura to atwene ene na ko so Ghana hai ena ma ne na wo me ma ne mehwe me ba ena me na wo
One obey or to UK or far a brandy but then out to quite be seen there by brandy wound and no your corner papa was and your baba no cry yanten and quasi some sa and a wagana. Nanny Patian yen your baby and fanfa Nanka way. Sabin press say I quabuachire. So could think was some was sabo irifia and as a ukufie, but special irifie, your mount intervals bed your Ubako Rana Mrada. Ghana, it is as normal way I'm fan to take radio Shabia, and yet as you never be a fanfa, Ubako office, Namia Pata, who crowd cock was some no sign your bow. Who cock was a man your bonnet and your bow. Ghana, me say 40 year buabiano, most of them near, seven bread or more money be a boomofo, or more movie and 10 more. Mesa brantie anka wei ya no mo so le o mo se ya je o mo aduma nka hanya kwa bi so kwanka nya ka office no wo ho na ka me ahu ne ba no wo ye de sad ne ba better ten sa obi a wa wo ba ahwe ne ma hwe ba kwa brantie ko sukum wo ekoya adoye because of say ne ma ne be pa o masem sika o tuatua ye ma me atima ba because of wase ne kunu e demon ti sika no wasa ba gifrim headmaster no am headmaster so mantena say nipa na ba so obaji sika ne be ma no the number ya kwakwa ba bi wo di dede na eba wo dede na ba na yen rest wo skumo na be dede ah skumo na be mra na wo Ghana ne wa o but ye fanya adwuma anu ti na nipa bi de mra sha ne nsam no obekọ no ye nka hwenkyira no na gaga se kura me kromwa ade a de nipa trimpa ye politics Ghana ha wo preba bia ye ka politics asempa the whole world ye Ghana adidi ye tima masabi ye offices no empanifo no fo mani hwa ho parliament o mko chechen ye no mako kekasa no masole ko ekwan suku ni ye city for square ne ga sole ko me ye wei masi toilet ya keka sansan fun we sa e wo Ghana parliament sa ade pa hia pa woni pa bra bomu no anti e koto aba no e ma mo no empanifo na hwe eno be ko control honye ubeko police station honye na no ibi na me soja for mo ye yi garam se ye kan soja for na de ebo mo ban ebo mo mutu no ban gwa se papa ni soja for ye ni da mo so no wo mo na ebo mo mutu no ban a police for ye de o mo ko ye no o mo konka wo mo go to Ghana wey Asem papa ni etiba bia sei na kasa be predrasa wa wo ba nipa mi na wo ba na ya te o makosie wudu akra ni su na wase asewa be ka cho se anse ne onso no ne wo ye na asewa ka cho se akra ni yalintina me pese ohunu me ba enso no mabi nsu anyansa no munya do mo ye no na sa akra ni kra obani na enim dia wo asewa ba eye na so be man de men kana sem che so hwe mi se fie o ya kana to fom ni etie ni ti so ti do be kan bia yemfa woni power wo fie ho na ka ko fie bi ma maami bi ya de a utu se ni kunu aso da bi akosua munya de mo ye mo ma branta no kwa no mo ne ba we de bi ansi ena me ka sa se me so fa oba bi na oba no okọ kompaibo wo shesha skate tenten ni tikura wanye asomade wo yeguo wo kompaibo wo ye sei ne no ma sesa e be beta so pa ja no because obaba obaye of no kwapa na make cho no awade wo kwa be very careful awade no hwe wo yire sesa sesa ohun ukunu wo sesa awade mu a sesa ohun ya ka se ya kama samba ku mienu ni nyina ntentam do ya na oye entra wu amfansia okay entra wu wei eye yesie na otuo serebo otoso mienu eye dwaben hene na akoso e chama eye dwaben hema na jachi amo a otoso mienu eye murumura ehene ekwo na abusuapani wo murumura ene asanti dwaben eye CY apia adodo no a efren of akwame to ahene anka obrepon na apawu sausa ehema eman hene abusuapani yaw mensa enso eye agya Mr. Ni Kwe editor ono ena sabri ade ato nani a na yiri nimpon eda for me mama enso edidi so na abusuen ede yaw ede se omanfo aye se oba pani ana wo hema ono ewo murumura
ɛyɛ nana akua frempɔma wɔtɔ so emienu maame akankyena gu wabra aduane si so na yɛ nhyehyɛeɛ ɛna edidi so yi ɔsɛ yɛda ya wada mebo so me a yɛbɛwura mu ne da ɛtɔ so ɛnwɔtwe wɔde ne bɛto mpam anopa akosi anwummerɛ na ne nansa soɔ no ɛno ɛyɛ tent ɛna ɔbɛpɛ no ɛkorabea na abusua ɛkyerɛ sɛ ɛda 9th May no obehwe se obesi ohema efoforo na ade akyi a wakɔpɛ ye maame nana akua frempɔma otoso mienu ɛkorabe na obɛyɛ ayie no ɛwɔ asante akyem a ɛno ɛbɛn kou empraye so no ɛyɛ ayie a etwato ɛyɛ 10th May no awia dumienu ɛkɔ nonsia ebremu ɛna obɛyɛ ayie no na 11th no eye kwasiada obekọ na ase asode abusua nyina ebekọ akoda kropo twedi ampoba se yadom ase papa na omame enso eye nana ama sewa chi otoso mienu emromu ahema ono enya ne ba bi kọ saa na ne papa enso eye Mr Henry George chi ono ena ye penipa na oye dwaben store so ono so enya ne ba bi kọ enu nti esanse ade to wani anyo na yie nti no busua ede yawo ede so manfo ayi se won de hye wade nyina bo maame nana hema nana akua frempoma wotoso emienu murumura hema nana akankyena gu enu nti no obia embra na onko wom emwe enu nti momra na we na ye Anita Hotel de no yebekwa akogya wo mu na ayefe pa Dank Natural Healthcare Complex dank say otu yade ase na yade a wotu ase no ekina dabo ye adwuma City Life Hybrid School na ho na dank odi ni dwuma pechi number 2 0244017556 0244017556 ahotofi ho ye dank ya na ring big with mega cash lucky boss order for star 426 *6 eno na make a choice beba prompt messages eno ene ba wo hwehwa fa akumbi ho a obema wo de umomo transaction no ahyehyehye mu a 50 pesos kura no ubenya sika emu drupa orofo ekwantia yimusuo na nso so no mega cash lucky boss no twa bia obetumi enya kakra e dia wasa wata so mega cash lucky boss was a green big live large Diamond Scientific Research and Alternative Medicine hospital waba ne pabene so ono ena di donate ba mixture abadwa so ye di miemia ye nkyere wom emema no mote dead pa enwa ye no mu di nkomo omo biebie nyoma so pa orofo wo ba kura tumi enum bi se de be ya ne mayum bosumi bia no ebetumi aflu kama pa na atadwe pa de omo tene de pa de emema emiemia nkyere wom kuma se ba bia to nduru benya bia to saa na sunwane so no ubenya bia to Accra Okanshi Druglin ubenya bia to Donek Heba Mesha a May Vitality Adziblibo so Galuka Goka Togui Ahabanka Yenko Toga so Efijasi Aquantepo so Besi Bova Hospital Junction Isuzunuma Yankona Togui Ahabanka MY 0244484747 0244484747 Togui Ahabanka Lawson Beverages say wo de durema betes abagwa so na sese kwa de wo de ginger liquor no so ababeka ho enya asem ketu akura wodofo Lawson no nsa no de abagwa so no mekanfo nam de ma se wo de pabi ka hwe na wo betumi atibie di papa wonu mu ato no aponto ni abadi turi nya Lawson se wo frɛ no beba no baba beboa wo ekwan hworo kokko durema betes so twa bi ne gina wo na so de liquor no so abeka ba bi ato nsa tu se biada okwa ubenya bi ato 0242133577 0242133577 orofo ye kwa kope bia no bio bia enu ane club na club ye na Ghana for agi atum se he se ye kan bia pa de ye club ye orofo ye kope club ye ne bi ne twitwa bi ye mo bobi ebebo ye pa na obobo bi ebemo otumi didi no abowe de ma umpewi opede he uni fie du nwotwe fo asem koso oba penfo club ye no untumi enfo asem enkoso bia enu ane club ena asem wa meka ne tietia akira wofo ni bi se eye nipa mienu na ewo na awo mu nhira nyina eye mma eno tentumi nkonkoba se be me kwogye nkoda aboso obe kwogye nkoda aboso
na me kura de duru ba bi ye se embra no onyini duru ha ne papa timi bete ne maame beto ne kosi sei ye modede bi atiase se ba bi amro se hwegu no hwampa hoda antese nkoda a wo ne bema na wo no oba na wo no ebefira asase so no oba kro no kra no oda so ne wo nkita hodie ekwa bi so eno ti adenti na ye ma odo ane ye wo no bonsama ba be gina mfinfin se me ma koda no ne papa nhu wo mo me ma ne maame nhu wo mo mesere adwobre o saade we ekeka ko na nimu a Ghana fo enhye saade no so se semronsa hwegu ba bi na hwampa hodade a ede ya no a emire bi etwa mu no na ye odofo no no na de be na esi wo se girejama ase ama atwene anda akoda ya oso ma wo mu hunu so no papa ya na tua school fees papa ya na hwe wo mo eno ti wo sisi wo mo se wo man kola ni hunu eti yen kan kira baba wa no se wo hwe na sanya brante ne ma o ma brante na sonte meni brante kwa kama ye die ne ma hwehwem every say de o sidi kola no tete no me ma dwene ho menti ase enti abrante ya prince won kana komanto ne yam se papa ne ni di nkomo no na papa na nkasa no se de o mo na samu kana ne power so wo fie o enu tie betu anamon ya kokuro no so ye kokuro no so de ambe hu ani bira abam ni ame lawyer de letter ame ko enu de ye serve wo mu o mu ba de akola ne beba enu tie abrante prince me de metu ni fo say opa wo mpesika no ko ediane diane no se aba form esan se ye miami moja de ade na ade kola ne ko teteme enu to kana komanto form wa ba fie we ye Sompa Asem Npe Nipa ye fa course ba ku mienu miensa bi ne fa sorry 0550 0554 931931 0548 931931 0548 931931 ye hwe na ye de no so nye ye mfa ye de no entugwa 0551 931931 0548 931931 hello majo so ma me ya bre no ye ko ne tew adaroma we dey Peter as more like no ke Peter yenti o we aso me dey planning ki video no na oba nko na wo yara enwa no ti ma yira ko le kichina so ma dem no ndi ana papa no ti le ti na na kata ti ka ti no ka ta na mte te di omna ta mo ka ne pawo cha ti dem na ko kra ko man ti na mo fa ta mra panso no ti na to na be da mo die ti bi ado to yi grasi no okay 0548931931 0551931931 yen ko homa no so kama baby a ye duru no kura ye bre no ye bia ne sa ya asem o ya asem kese papa obi ama homa no so fa wo ma no fa ama no me fa ntudwa no ne no kontem na ye kokko ye nim ya asem na so no hello wa hwiri okay ye besere busua no se omomo omadwenim ena ho sanse awo nye nipa ba akopɛ ena ewo ye fa mawe emfa eni dwuma 0244 80 1426 0244 80 1426 0244 801426 0244 801426 na yemfa yemma no emfa so yemfa 1 or 2 calls bi na yemfa ni nyina emra na wie kama esanse kwan bi so no ye besre se sansem we no se de ACD ahim Ghana ha no ano odin pa hello oh eno ti se opese o join WhatsApp group no Sompa Asem Npe Nipa WhatsApp group na number no 0532 663264 0532 663264 administrator no be adel na ye hu komo a ebetumi ede atwetwe se ofra administrator no be ado kama eno tiefo ofra no nyina emfa ensia ye bre no kura abitie pa nya asem ketwa kura se ye sori nkonwa so na onkono ebire mu ofo so aboaje me ne mapamfo yakra mo ye ko long time